салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. бозигари нави дастаи Латсио ҳамаро ҳайрон кард. медонед чаро? ин бозингар пеш аз оне ки бо Латсио шартнома бандад, дар ягон ҷо ягон кас бо ту бозӣ карданашро надидааст. худо медонад ӯ пеш аз Латсио омаданаш раққос буд ё ба истилоҳ тракторист. ин бачаи 17-сола бо номи Ларсон Кулибали зодаи кадом як музофоти африқо будааст ва таърихи ба Латсио омаданаш низ чунин аст. ба иттилои Латсио Ньюс 24 Кулибали пеш аз ин футбол бозӣ намекардааст. вале чӣ гунаи шефи бошгоҳи Латсио мегӯяд, мо истеъдоди фавқулодаеро дар симои Ларсон кашф кардем. ҳамчунин илова кардааст ки чанд рӯз пеш ӯ ягон маротиба ба тӯб нарасида буд. ӯ дар зодгоҳи худ машаққати зиёд кашидааст ва аз ранҷ гурехта танҳо ба Рим омадааст. мо бо ӯ ногаҳон вохӯрдем. як дӯсти ман коргари ҷамъиятӣ аст ва ӯ маро хоҳиш кард ки бо он бача во бихӯрем. ман бо ӯ ҳамсӯҳбат шудам ва ҳис кардам ки ояндааш хуб аст. ба ӯ бовар кардам ин трансфер барвақттар ба вуқӯъ мепайваст. мо ба ӯ забони итолиёвиро омӯхтем ва рӯзи 28 декабр бо ӯ шартнома бастем. вале ҳоло ӯ дар дастаи то 18-солаҳои мо бозӣ мекунад, гуфтааст президенти бошгоҳи Латсио Мауро Бянкеси. ин хабар албатта ҳайратовар аст, вале илтимос дар ҷои шаҳр суроғаи президенти дастаи Латсиоро аз ман напурсед ки намедонам. чанд рӯз пеш ман дар мавриди як ютуб блогере бо номи Ҷейк Пол бароятон гуфта будам ки мехоҳад бо Конор Макгрегор рақобат кунад ва ҳатто ирландиро барои рақобат даъват кард. вале аз ҷониби Конор то ҳол ягон ҷавоби дақиқ нест. шояд Ҷейк Пол аз интизории он ки кай Конор ба даъвати ӯ розӣ мешавад, чанд рӯз шуд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба қавле нағмаҳои зиётӣ мекунад. дирӯз медонед чӣ кор кардааст? ӯ самолёт дархост кардааст ва дар як овезаи калон навиштааст ки Конор аз Ҷейк Пол метарсад. ин овеза дар самолёт овезон болои шаҳри Майами парвоз мекард ва ҳар касе онро дид, сабт кард ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кард. ҳоло Конор дар ин маврид чизе нагуфтааст, чун имшаб ӯ баъди чандин вақти таваққуф ба октагон мебарояд ва он ҳам бо рақиби арзандаки қариб Ҳабибро зада буд ва Ҳабиб ро яке аз рақибони сарсахташ ном бурда буд ки ин дастин пари аст. Ҷейк Пол бошад барои рақобат бо Конор ба ӯ $50 миллион ваъда додааст ки фикр мекунам Конор пулро бинад, мисли филми тасвирии Чип и Дейл панир гуфта бурутааш тоб мехӯрад. хонаи Зидан сӯхт гуфтан гиред. як журналисти пойгоҳи машҳури Испании Мундо Депортиво бо номи Максимилиано Палма бо як хабари ҳангомавӣ ҳамаро ҳайрон кард. ӯ дирӯз дар саҳифаи твиттери худ расонаӣ кардааст ки президенти бошгоҳи Реал Мадрид барои наҷоти даста аз вартаи нокомиву таназзул ба шикори сармураббиҳои кордон мебарояд ва дар ҳамин шикори намедонам бо барор ва ё бебарораш медонед киро ба ҷои Зидан юфтааст? Марсело Галярдо, сармураббии феълии дастаи Ривер Плейти Буэнос Айреси Аргентина аст ки ин мутахассис бо ин даста 2 маротиба ҷоми Либертадоресро гирифтааст ва 2 маротиба беҳтарин сармураббии Амрикои Ҷанубӣ эътироф гардидааст. хулас журналисти мазкур навиштааст ки ҳоло Перес барои Галярдоро ба Реал овардан чораҷӯӣ мекунад, чун мехоҳад ҳар чӣ зудтар мақоми Зиданро дар ин даста иваз намояд. иброз намудааст Максимилиано Палма. гуфти бобои ман дар Аврупо ба мураббии футбол пешпоӣ мехӯрӣ. шарт буд худи Амрикои Ҷанубӣ рафтан? хоккейбози ҷоизадори бозиҳои олимпиро дар ҳолати мастӣ ё худ саркашӣ полисҳо доштанд ва ӯро муҳлати 2 моҳ аз озодӣ маҳрум месозанд. гап сари собиқ хоккейбози дастаҳои Нью Йорк Айлендерс ва Эмонтон Томи Сало меравад ки соли 1994 бо мунтахаби Шветсия медали тиллои бозиҳои олимпиро соҳиб гаштааст. гуфта мешавад ки Томи Сало дирӯз дар шоҳроҳе ки на он қадар аз шаҳри Кеппинг дур буд ба садамаи сабук, яъне бархӯрд ба монеаҳои роҳ дучор гардид ва ин боис гашт ки тамбашавии калони роҳӣ ба миён биёяд. вақте полисҳо ба ҷои ҳодиса омаданд, Сало аз ғояти мастии зиёд аз мошин ҳатто фаромада наметавонист. ӯро ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд ва изҳорот доданд ки мувофиқи қарорҳои ҳукумати кишвари Шветсия ӯ бояд муҳлати 2 моҳ зиндонӣ шавад. қаблан сару садоҳо дар мавриди табобати Томи Сало аз вобастагиаш ба нӯшокиҳои спиртӣ баланд шуда буд, вале гуфтанд ки табобатҳои табибон ҳеҷ ба дарди ӯ намехӯрад. одате ки ба сар кардӣ ба ҷон мебарояд. ҳамин хел мақол аст ку миёни мардуми мо. ҳаминам ҳамун да.
بیاید یک سیر و سیاحت از خانه بوکسچی مشهور شکست‌ناپذیر فلوید میوزر میکنیم. این رو خود بوکسچی برای ابونتی‌های اینستاگرامش تشکیل کرده است و گفتی اون دوستی من کاشکی که نمیکرد و نمیدیدم و نمیسوختم. خلاص در صفحه اینستاگرام فلوید نوار پیدا شد که در آن ماشین‌های قیمت‌بها و خانه خود را بوکسچی شرح می‌دهد که چقدر ارزش دارند. او از توقفگاه خانه‌اش آغاز کرده است که در آنجا ماشین‌های او از فرم‌های مشهورترین دنیایی از قبیل فراری، لامبورگینی، پورشه، بنتلی موجودند که نرخ عمومی آنها با 30 میلیون دلار برابر است و حالا ما و شما از بیناهای نوبنیاد سالها پول جمع کرده در مدت 3-4 سال 50 کوادرات برای خانه می‌خریم. فلوید میوزر خانه 22,000 کوادراته خود را نشان می‌دهد که در آن 14 اتاق خواب، تالار ورزشی، باسن و خلاص همه شرایط ها مهیا است. در خانه فلوید تا حد زیبا و شاهانه است که با گفت خود بوکسچی در خانه من باید مثل در خزینه بانکی باشد چون که من فلوید میوزر هستم. خلاص با حساب عمومی نرخ خانه فلوید میوزر از 100 میلیون دلار هم بالاست که با شرط 30% بانک ها چنین مبلغ ندارند. رئال مادرید چند روز پیش شرمنده‌وار در جام اسپانیا از دسته دیویزیون سیوم اسپانیا با قول پرید و گپ و کلوچه‌ها اکنون کم کم می‌براید. رسانه‌های اطلاعاتی در مورد جنجال همشهری‌ها از برزیلیا وینیسیوس و مارسلو می‌نویسند که در همون بازی چند مرتبه به میان آمده است. مارسلو در رفت بازی چند مرتبه با صفت جنجال وینیسیوس را هشدار داده است که در رفت بازی هوشیار باشد، خوب نرود. این رو مارسلو چند مرتبه تکرار کرده است که قریب میان آنها جنجال به میان آمده است. مارسلو در این بازی نقش کاپیتان را بازی میکرد چون کاپیتان اساسی در این دسته اشتراک نداشت. خلاص کار این خیلی شده است که حریفان از اشتباه محض وینیسیوس استفاده برده گل غلبه‌آور را زدند و این خشم مارسلو را نسبت وینیسیوس زیادتر کرده است. قبلا هم کریم بنزما در رفت بازی با فرلان مندی مراجعت کرده است که دیگر با وینیسیوس پس ندهد چون او حتما مقابل خودمان بازی میکند که از این برزیلی ملول گشته بود. با همین تمام تا دیدار خیر.